people की mandate लौबदा मधुना याम चाउना इफेक्ट ओइगदब ओइरगदी अदुम हारिबो केनोसे केनो लाखपसु याय पॉपुलर गवर्नमेंट am लाखपसु याय अदु मधु मोय पार्टी ना कमाय एसेस तौबनो हाइबदु अखोयना पार्टी मंग लेतमिना मधु अखोय खंग मंगमद्रे को अदुना लेरिबो पोसी यामना मागी केनोसे अनि नि येंगदो मायोसे मणिपुर लेबा होजि होजि लेरिबा ट्रमोर सिचुएशन सि नॉर्मल ओइब्रा हाइबा देन अमना बीजेपी की लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी की सेटअप ता हाइरिबा असि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंक दबसिना मर मोकाना ऑल इंडिया की लेवल दा बीजेपी की डाउनफॉल लाकद्रा हाइबगी पोट अनि से मिजा तौरगा अखोगी सरकार सेम सेम लाइबक्सि लेपकने हेक्टर कनो तो यारोय अदु बीजेपी की फरोय आइदना सिदा केम नॉर्मल सि लेतबा केम त इरांग लेतबा कोतबा केम तोदा मतमदा बीजेपी की फिल्म फरोय न मणिपुर पिया थमिया पोंतेबो और नत्रगना हारिबसि पियासि सुम सांगदो लेरगदि मणिपुर की बीजेपी जा मणिपुर द नतना ऑल इंडिया इफेक्ट तौरनी हाइ तारगदि को अदुसु मोय केनो नुमी कनेबो अदुना लेइबा पोसी माइके अनि सिदगी कोनि येंग मतमदा हौजिक पार्टी ने करी है एसेस तौरंगदबा अनि गवर्नमेंट की एजेंसी सिने करी है एसेस तौरंगदबा हाइबदा अखोयना मनुंग लेइबा नतमनिना मदो अखोयना हाइबा यादबा अखोयना ngang याबगी मागी लिमिट की वांगमदा लेइबनिना मदो अखोयना स्पेकुलेशन हाइबदुनेबको स्पेकुलेशन हाइबसिदि बापना साबनि वखन खनबनि खनिंग ममोंग खनबि हाइ खनबाय जिनिंग तमे कनामतना थिंबा यादा आइना स्माइ खले हाइबदुगी वा खक्तनि अदुना लेइबा पोट असिदैदा आइना खनबददि होजिक लेइबा फिल्म सिदैदा बोट पार्टी की असेसमेंट की माइकैदगी येंगसु अदुगा मणिपुर बीजेपी सोक्ता बाइदना तोंगानबा अमनि को ऑल इंडिया की लेवल येंग कनि मोइदि अदुना मै नेशनल पार्टी ने को अदु लेवल दु सोक्ता बाइदना वा अमनि अदुगा मै केनोगी ऑल इंडिया की लेवल दा मोइनि येंगपका मतमदा मसिना इंडिया पुमदा इफेक्ट तौबो ngमोइदबो ओइरबा अदुगा बीजेपी मणिपुर गुमा के स्टेट अमनि आइदि बीजेपी ना पांदबो इंडिया दसु स्टेट मैम लेरिदना को अखोगी साउथ अदगिदि से कांग्रेस ना पालमा लेरि तृणमूल ना पाली सीपीएम ना लेरिदना को अदगि डीएमके ना एआईडीएमके ना सुम पानरिबो मयाम सिंग से सी अदुम लेरिबो पोसी बीजेपी ना पांदेन थमदे या पुनतेबो को बीजेपी ना तौदे ना मदु हेत सरकार मुथप याब नतेबा अदुना लेरिबो पोट असी दैदा मागी कॉन्स्टिट्यूशन की क्राइसिस अदगी लेरिबो मणिपुर की लोन द सिचुएशन पार्टी की असेसमेंट रिपोर्ट अहुम से मैचिंग ओर मतमदा मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेगनेबो को असी अहुम से मैचिंग ओइदिबोती मणिपुर दा खोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेबा हाइबसे होजिबोकी ओनदी खोगी आइगी ओनदे आशा उदे अदुनबु मसागी पिया सांगदोपगी मतम अदु पुथोकन हाइदे इनेबो को अददा तोंगान बा वोट तौबना फरे अदु अदा हाइरिसिदी मागी पॉलिटिकल एस्पिरेशन दु येंगा माई पॉलिटिकल की बैकग्राउंड पार्टी की बैकग्राउंड की गाड़ी येंगनगा हाइनबो वानेबो अदु दुम हाइबुम थोई अदुम हाइजेसनु कैसु काइदे अदुगा मदु अखोयना हेता एकेडमिकली मदु कैनो मोइना लौबदी यादेबो अदना मदु अखोयना माई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नेना होय लौब ताबनी अन पॉलिटिक्स की एंगल दगी पॉलिटिकल पार्टी अमदा सी हाइबसी या डेमोक्रेसी नि माई फ्रीडम नि माई लिबर्टी नि मदु एक्सरसाइज तौबदा काइदे अदुम हाइबम थोबम हाइबियु हाइगनी हाइबम थोई हाइगदबनी बट रियलिटी द लापो काददी हाइब फिल्म से सिदा बेस तौर कने आई थाजबनी को हाइसे आई सुमाइना थमसे थागचरोजा अदु मथंग लाक चनिबदी अखोगी चीफ सेक्रेटरी ओइना पीके गोयल से अपॉइंटमेंट तौखरे हाबो वफम से नोजा अदुगा मार्क से अखोगी मणिपुर की केदर नते हाबो वफम सु यावरी अदुगा अखोगी नकल अमरोमदा पीआर सांगदोक हन्नबगी दमकता अनौबा चीफ सेक्रेटरी असि खलक प्रा हाइबो तोंगान वफम दनेजा अनौबा अखोगी चीफ सेक्रेटरी सिदगी एक्सपेक्ट तौबा याबसे कइनो मार्क से अखोगी मणिपुर की केदर नते हाइबो वफम सु यावरी बको मणिपुर की केदर नत्रगसु अखोइना एक्सपेक्ट तौबा याबसे के लेयोसा मसिदी मोइना केदर हाइबसे सिदी मोइना केनोनेदा मोइ खनो मतमदा मसागी एरिया जुरिडिक्शन हाइतारे को मागी एरिया जुरिडिक्शन खरा आइदे त्रिपुरा मणिपुर केदर वारिबो को सिगी मागी लेरिबो मागी डिवीजन लेरिबो को मागी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खन को पकेदवा अदुगी डिवीजन की केनो दु केदर दु मासी केनो तोवी हाइबे वानेबो को अदुगा अदुमकना हाइरिबो पोट असिना मरम मोरकान दु तंगा साइगी अदुनो ओइबे यारो हाइबो कैसु हार एंड फास्ट रूल दि लेबे नतेदा अदुन लेतबनिना हुजिकी पोटु मोइगी पॉलिटिकल हुजिक लेरिबो चलाइरिबो गवर्नमेंट असे मसिगी लेरिबा मागी ब्यूरोक्रेसी से मसी पीआर की लेरिबा मागी कोई केनोसिना अथॉरिटी सिना को माना फनेना खनबा मागी प्रेरोगेटिव
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯥꯄꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯥꯔꯠꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ aduna haiba potu madu magi line of promotions orambi ai natraga mai kenom do oramsu yai ado akoina madu gi potu akoina governance tu leitamni na ko ado akoina akoi gi bhamna sajalaga adu tawada tawaina akoi di haibi ya de ko manam de akoi di political party amda belong to haibu sunate ado leba ki si leibo sita akoi di tongan ba neutral position amda yenga dum haiba ta bani reality du ko ai subjective tu thamba ya de ko ada subjective thamba ya damina Migi administration ama chalaina bo hona bo kanda lady ba mai council of khoi governor council duna the governor duna hoji pia matamina mana phane na khanba si toroga di phane na kamani mo na sinaram ni ko adu mana phane na khanba du da akhoi na criticize tawba tongan bam ni phani pharoin haiba tongan bam ni adu magi tawba madu hapa haptabu executive party mo na lady banina adu mana madu exercise tawjabane mai prerogative kanu manung du da madu akhoi na madu magi kanu ni maduna kari phawa pore ina taga phata pore heng masi oira matung khanga da bani ojiki oina di sini na koina speculation da adu tawni haiba pose masi koina yam kana haiba yade ana yadamni na sai gi posi da magi id masi sam na dum magi transparent posting adu ga magi leiriba keno side da magi administration da ma nuai ni na khanba mong da magi administrative arrangement ne na ko idea do maina lowi adu thodokpa masideta kaisu hainingai leite thagachari oza aduga ikhogi Imphal East na ikhogi tharakhi ba hai tare tha ani gi manung da ikhogi IDP sing se mayum da hanjil hangani haiba wafam leigibani wafam adu ikhogi ngakpa ngamdraga di IDP sing na masagi yum da thori yalaga sijagani haiba penda ba kholau du ne oza aduga lengak na akak na ba matam khanghan ba ngamdabadagi ikaugi IDP khara narol da masagi mayum da tural lanthok tu na changsilure haiba pawsu yaure oza leiriba pawsi oza IDP singi oiba direction che kamai na oibe masi yamna critical oiba issue ni haiba pose ko eta koina tai eta moji loi sep oirani changmoina hairu sia da ba demi mayum da sangi haiba magi leriba matam sangyum thador ko yum muningak pa koi bida kai film le hori kamai te hori hingona kari ta hori una kamai ta hori waiga loina rakpa mayam leibani na ko adugi emotional attachment amsu leibani na ade pham adu hongdo le tangdu le ta da bagi mon sarang na ba thabak su no khangda ba mayam magi magi depression mayam le ngane ko koina laitabi khangda bai wane ko even nuai do boi ning na salaga lam koi ba sari ni salaga matam khara sala ko da yum de am thun haning ko khoi mi ba phawna ri mi na ko masagi experience ni salu adventures ni adu ne na hai daga su ko adu sahi ani hena yum thadu oga ma pham du kai le hori kamai ta hori na khangdra ba film du da koina masana yum samning ba koning ba adu mathakta government su matam nga pisalure ko July thawun da hanjalani ko ne adu ada haibam piuromina magi kenu do dum tawropani magi sentiment emotion du tawbu bu madu gi sentiment emotion duna akhoi gi life si protect tawu yaradra haiba sine issue di life si protect tawu yaradra ai isana mai ba kenu du confidence le rabra kamai to ka trust tu ke am wang le re haiba se masi akhoi ni mija tawum di change ba natraga di amu na si na tholok pi ai me pun ja da thong yam tholok pi ai ko adu gi potu joi warjwana adu khanba masangi adu khalla kan kari wor pi ya gi government ka phabagi di government full proof protection piraga sangal di khwaidi phai ko government full proof protection piraga leriba IDP sina hoi na hanje gi hai se makoina full si samna ga da serau gi sugunu gi hanjana ba mayam haughre da na ko almai tawdana si Imphal East ki manungda leibani kaugi ke no si da aduna leiba pochi moina hanjange haibasi moi gi maram yam chaba pot amani ada maram chai pose akoi thabuk thokpadu wane da ka ori si thabuk onthokpadu magi emotion onthokpadi yaroi ba moi masada hayeng amu kai go phatanung da tholaga si na tholaga ma tawri government amu madugi daita lawte du tawra to mayam tongan ba kano mu tholakane ko ada leiba pot mayam si akoi na loina masi yeng kan sida full proof security ore haiba kandu da moji sang ma yabagi poto adugi arrangement government tawgadam ne ba aduni adu tawdabagi arrangement ngam da badu ne ba ko fail state harisi ko lengak leite na haina di ba loan je adu ne ba lengak si layu haibagi wane ba yam haina risina aduni
lenga lepa koi yema tabani ada akoina adu lenga leite dana akoina akoi self protection se akoi cam to bunga me haiba ge akoi pangalam so koi sangi sana confidence lawja bata bane ko aduna haiba pot myam sing ki loi mu yeng ka sida yumda yam thuna hanjelana hona ba phai akoi hona ga da bani tawda u hona haidana sum simina thok da mong da di adu tawai da bane ko aduna mi simina thok da mong da magi shep zone namada phajana leibi yana mai hane mi sida leibi yana film se akoi comment na yam thuna masi initiative lo ta bum toi natradi ton ba makhan makha gi problem me sini hai rei sine bu ama tong hai sine me am time stola ka hena another problem create or kani na ismaila Thaga chayo sa aduga miyam na khong na chathok chasin tawna ba thamli ba footpath sing da lanai mio sing na dukan famjin ba lam khopchin ba amadi lambi gi chidai da yum sa na ba nung lengoi paisin ba sing lothok na ba district administration Imphal West na kaya ra khangan kraba matung hauki ba July 12 thoida DC Imphal West mayang lamam Ras Kumar yauna tidim lambi paring da eviction drive chathakraba matung asi ya school morangkhom singzammai parking phawba da eviction drive chathakre banu za maru oina sumaina haibadi lambi da khopchin ba dagi dukan maram cha da bada famjan bana chingba kya ma eviction tawrapa se haidi khongthang ase chummi hena afaba khongthang amani haina lojai oja kari bo phone thambi ni masi hariba thodok se hariba mong se hoi koina kayam koina sathabu ngam gi haisine issue di ngaki na tabu ko si samna kan usi pia manung ni bureaucrat meyam sing sina madu gi power le na moi tawbe wane bu ko adu kari gu masi le ta popular government na ko kana MLA minister la ko ka du de da hai bu si moi na tawbe ya na da hai ba issue mu su le di hoi adu gi then hari bu posi da ai ko gi na masi ko gi question of street vendor se hai di street vendor hai bu porchi ai ko gi sarkar gi inena le ba area ma da kanagumba sarkar hai basi people dagi generator opani na ko people windi generator opani adagi leiriba ngasai lambi semi ko li bisi jo ko hani home state land di occupy to hu me am ju yori ni na ko ko na compensation phangi hai ko so phangi hai su thawai nungai ta ba dei magi lamgi adjustment mong ta da ko to mayam lei ne ko aduna ko gi world gi na street vendor share masi issue ma ne ko adubu moina hoji world gi na yanari si kai no ha ba kana hai riba area si da public ta yam hena disturb oroi da ba ko yam hena disturb oroi da ba permanent construction na ta ba permanent construction na ta ba akoi na heta lothu hai ga lothu ya ba thangdu hai ga thangdu ya ba time bound amagi manung da ai di time bound ai di samna ka na hoji akoi na kai thian da kai da pung mapon bok ti pham ba yai na ta ga ni pan bok ti pham ba yai na ta ga nung tang gi pung da pham ba yai ga thui se ko masi supreme court ki su magi protection gi ruling le he ko sum mayam sing ase ana si mayam sing ase maram di issue sing ase human gi life and death ki issue mayam ya adu haidana su magi personal life ki tamuk tami ki asat ho mayam disturb to li phatte dana ko adu phatta badu bai si posi lo balance am da thamduri ne ko ana balance am da tham matam da hayo potuna kayam kaire public ki balance kayam shoe khole haibu sing ase overall line ra matung da madu step tu logo da bani adu hoje ai matam le ngai da si tawi ain tawrame adu hayeng government la kan da government am la kan da popular government la kan da amuk semting halaga di kai kan na thuri ki adana sigi posi jo koi khanba chumi matam gi matungina ko adana leiriba mayam sing ase mi oiba ngaktani akoi budi disturb to budu yaw da mi thoina du da gi wale te ko da ma gi mi oiba basi survival lam leader ka leitana ko hai boduna ma gi survive to buda kayam mate aduna ta buda hekta lambi block tok chan na ai ma pa thingjan na phaijan na thamba adu to adu tonga bam ni dana ko ar kari no ka mai nga gi mum sabagi keno ma ai kai thammuni mada maram da ai lam du su kana to buni na ko nga adu mang na ta pa mi na sai ho mai paisam bagi keno du na ta ko ngak tharam bang aloksan ba wari ba ko si adum loi ba kana to na ba ngak tani adan lai ba pot myam sing se akoi gi thabak se wisdom da to ka do ko magi knowledge and wisdom sigi magi difference set se masi khang ba ma su dar ka le administrator sing na adu kan du thabak si koina phai hai wa si na ta ko ta to re na phai hai ba ta magi wisdom am yeng ga dam ne ko aduna wisdom hai bisi kaino hai ba kan si da kaim na te kari gum khaladi asoi ba le ra ba pot amada adu bu mi aju hai ri ba asoi bu duna lo gi mi yeng da na tra ga kana gi mi yeng da asoi ba le tar ga su hai ri bu duna hena benefit o mong da atop pa sing da kana ba na tra ga madu gi benefit o tar ga di hai ko do khoi na madu pangthok matam na madu wisdom ne na ko he lo ba ta ba ne ba human gi conscience ta gi di ko computer na ta ba ni na ko
computer की दी माइशम उसमें यारो once click तो होगा दी अदुना वो computer and the human की difference होता है ले इन्हें अदुना मागी का science मागी ले रिपोर्ट में हम सिंह wisdom दे यंगा थबक तो वो में तरका ले हेता मग अदु तो वेदा तो वेना हाइबा में हम सिंह से ले यो में हम सिंह दुना public के हम तो disturb तो रहे अदेगी ले रिबा affected men सिंह दुना के हम disturb तो रहे हाइबा ने सिंह उसे लोग मा कोई खल नमो वाला कांदा दा मागी balance उकाई तो न बताओ तो न चुंगनी हाइदना आई दिस माइन थमसेके हेक्तम अफबनी नत्रगा लोइना फै नत्रगा लोइ चुमी हाइबसिदी ह्युमन केनो से लेतेबको कनागुम खरदि याम फै हायमनि कनागुम खरदि थमोइ नारा काइरमनेबको अदुम मयाम सु लेइ अदना सी पोट मयाम सिंगसे अखोइना मतम सांगना पियालासु लात्रसु गवर्नमेंट लेरसु डिस्टर्ब ओइदब मोंग लेहोब याबा थबक हाइदारेको आई अदु बो ओइना आई हैना आईडी प्रेफरेंस पिनिंग है right thagachre oja arob the lakjege agai manipur people's party gi mihut ka assam regional political party ama oiriba asomgana parishad AGP president amadi cabinet minister su oiriba minister Atul Boraga north east regional political force ama meeting laina sagat na ba numit humni chupna tongan ba delegate chingna kupna khana naina kre ha ba pausno cha maru oina ekhogi regional party sing sida meeting hen changsilak pa se oja kamai yengge tajida masi india gi political history da ko yam tongan phenomenon thokre Makatan Tolkini, housing BJP ki live government ki live magi nationalist train se. Masida India ki whole magi federal structure se federal structure se yam disturb tor aba. Ai ba ke no sinako. Magi yam centralized umungda disturb tor ga di adi Congress na su masi moina tawde tawda ba du ada na haire ga su manung da loi ba dum tawasat panina. People singa sina magi federal elements si hena pambal le ga di regionalism से uprise तो रखनी इंडिया की political alternative था को इंडिया की political alternative था मसाई regionalism से कोई uprise तो रखनी नत्रगना regionalism से इंडिया देगी पुन्ना मुख्य विषय है लेरी बमागी nationalist के नोसिंग असिना तो की बता रखी को but करी को मशीन लुप्सन बा योशन बंगम की तरह regional element federal element सिना कोई मसीगी पेन द माइक केनो सी प्रोटेक्ट तोनी वो मियाम द सुम लेरगदी को डेमोक्रेसी नि नमाय मैंडेट लोब कांद रीजनल से अब राइस और कनी मधु एमपीपी भी है एजीपी भी है अदग एनीथिंग तनामुल भी है लेदनो को वनिंग ओजेसनु लम दुगी ओब मागी पोट अमा थोलकने को अदुगा करिगुंबा हारिबा मागी नेशनलिस्ट केनो सिंग असिगी माइ केनो से अखोइना टॉलरेट तोब ngam पीपल सिंग असिना आइदी मसी अखोइगी कनो द सोई कोई हानगी लेरिबा मागी ऑटोनॉमी दा अदगी आई रीजनल आइडेंटिटी दा सोई खोली हाइबगी कैनोसिना वांखल अगदी को पीपल की माइंडसेट अदना रीजनल पार्टी से अल्टरनेटिव अमोइना लाकनी हैना इस्माइना थमसगे थागचरी ओजा ओजाना थोरमसिदा सरुक याबिदना मपुंग फानबिबगी दमकता ओजा बो हिंगाय लेतना थागचरी ओजा matang asida na ba pun mapu amuka na thagachari